Chim post dạo tu lengai tu nen di lak nan kut kanin te chan na thong ni kol len hi sikpar ni hlei kwa zan lei thong chim nak chang kan phan chan kan sim ding mi thong tlang tar cheu khat na chu thong thiam chel thang chu ara lai mi December ni thuma a thong chan chang lai SSC ra kap ni ra tok na ban long pasari mangin falam penga ka dau na kan twa SSC ni KIA telin tlang chung siam tai chung tel minung som ri le pakhat luat nak an pek na Injo ka daw na ka SSC ra ka ral boy telin ral ka pakul nak thlom lau an thi SSC ra ka sakhan chu KNDF ne sniper in an ka daw na cha ral ka panga an thi Pang chim nak kan thok chang lai marat fambol ka se twal chung thong karak chim lai Thong thiam chel thang chu ara lai mi December ni thoma a thong chan chang lai Chin mi phun chungin thong thiam mixed martial art lente chel thiam chel thang the dragon leg chu ara lai mi December ni thoma Philippines Manila a twa ding mi one championship a chwa lai te thai ase Manila umi SM Mall of Asia Arena chunga an twa ding mi one championship a voisa somruk le palinak bantamweight a fight team fighter chel thang chu Philippines from Jeremy Pekettiu he ani tong lai Jal thang chu one champion a vai thum tiang te nak arak mu I vai khat sung na ka tong tu ase alon chia kon February ni le khata to mi one championship a Indonesia ram mi he ani thong I chupa ni chun achia tha aka chon ti in ati cha a te tu lawin tluk terin an rak ngol tu tan jal thang he a chwa ding mi Philippines from mi Jeremy chu kon school la kumruk ase I MMA a chwat nak vai hlei nga chunga vai sha te na ka mu I vai nga sung na ka tong tu ase Kumkul le kumriat luk asimi chin ni phun chungin thwat thiam chel thang chu tang sari achon liawin a pai mi ase American New Year ka to mi freestyle and Greco-Roman wrestling swam naka voi zanga leng tiang te na ka mu tu ase lenga Brazilian jiu-jitsu pe swam naka voi som nga leng te na ka mu tu song ase SSC World Cup ni ra tok nak ban long pasari mangin falam penga ka daw nak ang twa Simram kul falan peng ti bol khwa kyang kapa SSC World Cup ni The Fire pani lera tokna helicopter panga mangin ni hin November ni hlei kwani jingle sumilam pasha shongin chun sumilam hlei ni tiang twal chung siam ta CNDF bol aka na dia thai ase Ti bol SSC World Cup campa helicopter in World Cup tha sang som thum le pali atlak chapna dia thai ase CNO spokesperson ni chun Myanmar ram tuan bia azwal big miram chung ka daw nak pakhat aselai ram chung ka daw nak ka siam nam cha cha mangin ka daw nak atwa mi chukan du lau mi people hliam ma twar mian lo kan thai khawri lau tia an chim ral tuk nak je fire le helicopter na hi mung yuwa le kale mi win arak rami an si tia twal chung mi ni chun an chim ram chung thong karak pe lai SSC ne KIA telin tlang chung siam tai twal chung mi minung som li le pakhat luat nak an pek na KIA RCSS SSA KNU chung tel asmi minung som li le pakhat chu thongtla dir munin luat nak an pek na tia SSC World Cup ni thong that nak ang twa tia thai ase KIA le KNU phun ha chu SSC World Cup he kan nu shonga kapni kar ka daw nak fak ngai na to mi tlang chung siam tai phu an se alwan sia thla chunga KIA ni poi an to nak muna SSC World Cup ni van le ka daw nak atwa cha a SSC World Cup chunga le rul chamna kan to shim lai tia tlang chung siam tai phun ha ni fak ngai rarin pek nak an rak to RCSS SSA phun ha chu SSC World Cup he de nak ser nak ding a berwa nak angai mi phu an si tia thai ase SSC World Cup na ni thongtla lwat nak a pek mi na chunga KIA chungtel hlei sari AA in hlei sari RCSS SSA in pangale KNU win pani tin andi laka som li le pakhat ani tel Hin uwa bom ipo swal nak ronga PDF pani annun nak aliam
Sagaram chen kin u penga ra lo pi in bom ipwa swal nak achang I PDF chungtel pani annun nak aliam tia kin u peng thong than tu phuna sinin thai ase November ni le ra chun nuwa kin u peng kan chi kung le mani kung khwa kara twal chung syam tlai phu chungtel pani chu bom ipwa swal nak achan cha annun nak aliam tia thai ase chun nuwa kin u peng kan chi kung le mani kung khwa kara bom pwa swal nak achan cha ra ka pani annun nak aliam nun nak aliam mi PDF pani na chu kushik chile kuje anse adang PDF pani ni lam ma antwar tia kin u peng thong than tu phuin jamba ngai tu pakhat ni chim ya chong penga SSC vanlong khal chon nak an man mi bom vanlong atla Pelin dari ram thente ya chong penga ni November ni lei kwa sing le ya SSC World Cup ni vanlong khal chon nak an man mi vanlong pakhat chu atla I vanlong khal tu le atnuzul tu chu an thilo tia twal chungmi na ni an chim Nihin November ni lei kwa sing le similam pasha a chawe pengkom te ya chong peng choi yat khwale chongwa pin khwa kara vanlong pakhat atla chu vanlong chu le kwang laka atla mi vanlong chu chon na ka man mi vanlong phun ase I chu vanlong akhal tu la hnuzul pa chu an thilo chu atlak na hmuna chun SSC World Cup ni lam phi na kan to atla mi na bom ding in bom tu song thla an se I yam ha tor na ko umlo te thai ase vanlong khal chon na ka an man mi vanlong chu May Air Force Base headquarter in ase Kin u penga ke imra lam asel tu SSC World Cup ka daw anton cha pasha an thi Sagaram change u peng kin u penga November ni lei sari sing lein ralam asel tu SSC World Cup na chu chong u peng kung ta ong ta le sweje min khwa kara twal chung syam tlai phu fon ni an ka daw na cha SSC World Cup pasha shong an thi tia kin u local guerrilla force KUGF in jamba ngai tu ni achim Kin u penga ke inra lam asel tu SSC World Cup na chu November ni lei sari chu nu similam pakha shonga twal chung syam tlai phu fon ni lampia bu in kan ka daw na kapni kari ka daw nak similam pakat tluk shong an raw kapni in syam mele syam man heti in kanikap SSC World Cup le thi min ha chu cycle panga he main an khang na tia kan thei ru he alo mi song kan mu tia KUGF en jamba ngai tu ni chun achim SSC World Cup na ni chun ji u pengin kin u peng ni tlak le ral lam an sial I ankal nak lam thwana ummi nyong pin chian sei chi mayan in le kungta khwa lutin seklat nak le an thilri an shop yak na lenga tang sha chong leo mi siangak cha pakhat telin twal chungmi pali choral phocha ankal pi na tia thai ase Ralam asel tu SSC World Cup na tu sweje min khwa san an riak I November ni le racing le ya sweje min khwa in an chwa pa syam ngan chu an du nak mun pawa an thla tia thai ase SSC World Cup sakhan chu KNDF ni sniperin an ka daw na cha SSC World Cup panga an thi parin ni ramkul Rusula dimoso penga ummi SSC World Cup sakhan na chu KNDF ni sniper mangin an ka daw na cha SSC World Cup panga an thi tia thai ase ni ja November ni le ra chun no similam pakhat shonga Purusu khama ya zali le kullariat in SSC World Cup na chu kajin ni World Cup KNDF battalion palini sniper mangin an paka daw na chu ka daw na ka chun SSC World Cup battalion palini ni hin November ni le Suka daw na ka chun SSC World Cup pathum an thi tia KNDF battalion palini ni hin November ni le kwa chathan an chwa chun November ni le saria demo su pengni tlak la ya ummi sin ma chong SSC World Cup sakhan chu KNDF battalion pasari battalion pakhat le battalion pakwa phuthum fan ni kal no in kan ka daw na November ni le sari ni kapni kari ka daw nak chan tlom pal araw nuwa SSC World Cup le minung pani an thi tia KNDF battalion pasari ni chathan an chwa Pakan Sky KTV ya suritin anwa mi buji zawai sutelin World Cup pariat ka antong panga an thi Niza November ni le rezan suimilan pasale minute somli a Pakan peng mosi za
Sky Cat TV azurit buin anwami SSC World Cup buti zawai World Cup menung pangachu ka anton cha anthi pathum chu fak ngain tlam ma antwar SSC World Cup na chu KIA PDF phu fan ni ka daw an si tia KIA thong thatnak ni chun alang ter min mu phung ki siang in mun ma zu ading mi SSC World Cup daw anton cha bali anthi Sagaram chen min mu khotsung phungki siang in mun ma zu ading mi SSC World Cup na chu kutche bompo anho in ka daw anton cha a minung pali anthi tia min chan 0 pa ka pha shrai tu kutat chi ni achim ni za November ni le razan similan pasare le minute pasha shonga min mu khotsung le ta phungki siang in mun ma chunga Thu inzu ading mi SSC World Cup phu chungtel minung paruk chu 0 pa ka pha le Thu fighter phu ni kutche bom mangin an ka daw na kutche bom in daw atong mi SSC World Cup minung paruk chunga pali anthi minung pani ni tlam ma an twar tia min sian 0 pa ka pha in shrai to kutat chi ni achim SSC World Cup daw anton nuin min mu kho chunga SSC World Cup na ni an ka andu na mun pawa syam an thla tia twal chung mi cheu khat ni an chim Phungki siang in mun ma chunga ummi SSC World Cup na chu min sian 0 la ka kha min sian pengkon battalion pasari le Thu fighter jak khwai pathum pu fan ni an ka daw na tia thai ase Injo ka daw na ka SSC World Cup ral boy telin World Cup pakul nak tlom lo an thi Sagaram chen injo ka daw na ka SSC World Cup le chai jim mu telin World Cup pakul nak tlom lo an thi tia Injo Revolution IR in Jambang ngay tu pakhat ni achim. November ni le razing lain injo khwa chak laya chunit lak tlokap ni kar fak ngayin ka daw nak at swak tia nihin November ni le kwa chathan an chwa. SSC World Cup lain athi mi chai jim hu hi michi na shambun ummi asi ama chu haupin peng chakuing khwa mi thinglin asi chunmin online ina an chungkhar security lak piak tu song arak sibal tutan injo ka daw na ka chajim mu in azul na ni zanzan leya arak chowan longin michi na an kalpi tia IR phu tram ngay tu ni achim minung tha jang za le som nga shong hera lam asial tu SSC World Cup na chu injo twal chungshan tlai phule KIA phu fan ni an ka daw na chu ka daw na ka chun SSC World Cup le minung pakul nak thlom lo an thi KIA le in World Cup pakhat anun nak aliam tia thai ase Pak ngayin hlem atong mi SSC World Cup na ni chun ralam an sial nak chu pe zul lawin mun an khwar nak laya nu an tol chan tia thai ase Uzan lay kan thong chim nak so hivial hin kan dong ter ri lai kan thong chim nak asham thok ina dong tiang kan zau tu mi pinan ti lak chunga kan ilom tuk sing shan thai jing hi zar peni ase cha thong chim kan din lai ni khat ni tuwa thong pang thar he kan tong chan te na lai kan YouTube channel the Chim Post TV channel hi subscribe kan to apyak ri chau dingin kan in som na